Na kabenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stan Leroy Construction kabadan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kasun Enterprise keterua bat wanra syapi ya ke Christmas offer. Tit ya gawe ke chimney, bat rae sying ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo haka kamera ka basispa san puar. Hadin kajing pakhang haka jela bat hakari hi borok gawe, nakadaw kajing wan lingshop ka klam COVID kat khandai, kabalane hadu khandai benai AA. Nakaliang ka office jong ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District, kalasya ban pleno ikiyo delang haka district, kiba julong shisin shtayo. Ya kanela penpenapa iba ada kinong yelam jong kaseng kinong shongyo ka Ribhoy District Association lengba Vice President ba Bashan Lamare ha ka ba uloong ye kinikiyo on sedang play nadu ka arflay tarik ha ka ba kanday kayo umsning nakaliang ka office jong ka Deputy Commissioner kadang siya ban play tang South Likiyo kiba kanthop ya kayo nongpo kayo umroy kayo umsning bat kayo umdan habay pat bakiwe kiyo ha ka district on sa siya play hadin blayo jingbet na ka office jong ka Deputy Commissioner. Nakaliang ka association kan buru da ka kenhun committee ka ban page ban khmi ikinong de bat kinong thet hayo nakaliang ka ka association kala buru ka jingkerpa di kinong de bat kinong thet ki bawan sakayo bakin sngob ha ban bur renti iki kendon balaptha da ka sarkar da ka ban pendon kam bandeng iki face mask bat ban penjangai iwei na iwei pat kat bala nakaliang ka association kala ai ka jingkhuble ye ka office jong ka Deputy Commissioner naga benta ka jing ailat ban pleno iki yo gi hat kumba julong bat kumjuru gila ai ka jing khuble ki nong mi khmat ki bana ka dong Ribhoy ki bakan tho bi ki MLA jong baro santli ki constituency ha ka ba kila shim khialang ha ka bai dei bat kane te to mentang idon ni po yunong po ngin inspection ya kayo ba nakaliang jungi kum ka seng ginong sung yung Ribhoy ba ngila pun khut pun pia ya kayo te hadin ba kumba pra khandai tali ki banai imyo shu berman syong yau syong hat namar larang ba kajing shop jong kadi kajing pang dan rai mentapat ngidon hakanai kajaka idap tak mensim ke basung komen haba nakaliang jong i Deputy Commissioner jong Ribhoy District ki ailat yang ingi sai simpat bagi lak bayang berman syong ban ya kamai hayo han te kalong ka jing mentoy mat kalong kajing ka borom ka bakrau na benta jong i ka association ngi ai ka singkerku kerdo ya kibor jong district bagdala ban ailat yang sai sinpan ban plini kayo namar ba katat ligi benai ila syong haying kala longsha ka ba long ka bakrau hakaliang ka kamai kaji tadai nakaliang jongi ka association ba apreng jong kani kajing pelaj nakaliang jong ka district bangin syong biang sai sinpan apo jong ki South Likiyo kata kalong ba yo umsning nongpo umden bertayo umroy te nakaliang jongiru ngisngu ngu bat ngisu kumen bat hakaju kepor bat nakaliang jongi ngi kalak kadiai nakaliang jongi association ngi kular akan kesni ba ngi nibut ya ki SOP lan ya kita ki protokol jong government te plus ketaru ba ngintung ya ka marketing COVID committee ha pro South Li kini kiyo kata kalong ba ini te rengkan bat ki rang ba snong rekat-rekat barki borok South Liki nikiyo nakaliang jong ka DC jong ka Deputy Commissioner kala penlaj yangi in ai ka jing trilang borok South Liki nikiyo yo barki rambak snong barki basan ki bari pej kimi ya tan kayo te kendir kumba piong menta kumba pau ne kalong tang kumba South Likiyo undang plisha menta te abai di ki wi pat ki yo ki badana ne Ribhoy halor jikitu pat lanun ple pat ya kata nakaliang jongi ka session ngi kwa hi ba borok ki yo kin pli tang balong nakaliang jungi ngilak kerpat ngila ai ka jingtho tadai nakaliang jong i madam DC i ong ba ya mentahi ngin pli tang South Likiyo tadai ya kita kiyo ki ba ki namar kan ha hani Ribhoy District om badi tang kayo himam lim ki don ki yo jong ka hima khairim ro tadai ya kita kiyo ro ki ong ba ki sampai hadin te ya mentahi ngin lak syab syong tang ni South Likiyo te ya kita kiyo ki ba om bat syak ban pli mentapat ngin sampai hadin pat to komisi bentaru ban benah kan kapor bah ngin sedang no bansyong ya kiyo ngin sedang na duka sinengkong kata kalong ba ngin sedang na duka yung sning bat kumta teter ngin yaj haki rutin kumbal long kiyo kiba kibladep
baju ulang te pulau sengtaru kendala ban ai ke jing sungu bat ke borom ya kinong mi khmat ki jongi hapo ribo distrik kamtam ya MLA jong ka dongpo MLA jong ka umsing konstitusi MLA jong barok santli kini ki jong ka ribo distrik baki la don kabensim menirap yangi kum ka asosiasyon te hak juga poru ka jing sungu ka pakarpang ya imadam Deputy Commissioner jong ka ribo distrik tetang kita kikentin nak liang jongi ngai ke jing kin bok riang ba kini ki ba don mentalem menirap ingi kin don apreng gamet ka pesoi ka baklan ba u boleh terkendat udang kerku kerdo kam ki jungki tang kita kitin ku boleh syuban Tei ya kajing trei jong kajing post new jong pi but ka Prime Minister's Employment Generation Program. Ka scheme ka badon kam jong ka sarkar India ban plilat bat kersyan ya kajing trei kam la jong hakithan nong kendong bat ru ki jakasor kum kajing pensulori ke samla hakari barok away da ka bakentiu ya kajing trei ya ka kam la jong. Kijing mentoy. Ka baiseng ka bahe kalong arpusan laktingka nakabenta ki tu kiseng ya ka kam manufacturing sector but si pol laktingka nakabenta ki tu ki batrei hakakam service sector. Kajing no senyang ki nongyo jing mentoy. 100% hadu 10% naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakhat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass naka benta ki project balakot palat ya ka shipho laktingka haka manufacturing sector, but shipho laktingka haka service. Ki dulir badon kam ki kintup ya ka way kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate. Nakabenta ki jingtip bakhambanya, phone hakini ki number harum. State Office Khadi and Village Industries Commission Ward number 8, Oakland Road, Shillong 1. Phone number Nordline Riu Sao, RRR, Nyo Pranot Nyo. Meghalaya Khadi and Village Industries Board MIDC Building, Upland Road, Lankra, Shillong 1. Phone number Nordline Riu Sao, RRR, San Riu Lai. Director of Industries, Government of Meghalaya, Lower Lachmia, Shillong 1. Phone number Nordline Riu Sao, RRR, Riu R, San Lai.